прогон. Целый день будет прогон утром, вечером. 4-е выделяю опять. Потом омоленный. 5-го, 6-го прогон на. 7-го, 8-го выделяю опять. 9-го прогон, 10-го сдача. 11-е, 12-е, 13-е премьера. Kim o? Tübehem buldum. Gel başta tübehin daha. Signalları dünyada sonra sonra kendini soldu gibi bir insanları. Dünyayı suya durdun. Bu kendine hadi kirasın ki hem yapayım nasırın tuğrayı dayanır mı? Ama ulan iyi ki bulur ya. Ben de bilmedim. Tanıma. O Kıhıloğlu kısta kendine ödüyor musun? Kıta kebilir misin? Kıta kebilir mi? Toh digini. Toh digini. Kırı diye toh tahın tuğunu orada bular kaçar. Onlar da enemiye bir yiyecek ki hanalar bugünden. Ton ege toh tuğura sorbedim bilbedim ereyde. Marakçansa sen ister ehine abahı görürlerin egin. Biyetleri buluktara gel. Güdeydiye eredemin. Bu sana aparata şey bolan kurar. Yoktan da tuttanımın. Антисемиттер тугу багарат дедилер. Эги тускута кырыйтıyor собастартык мы кыячак киерен. Ичи курду кыя калат. Маша, паркай бо. Кеники хана йоқтылыраты өссі, он есті, дин, он оғылауы. Çayda dayı. Kepsiye. Екатерина хайдағы айманаға хыджақтыра. Емедіңе. Bunlar biliştir bağlar. Revolüsiyon! Bu manı bu günlerge yığın. En ulus cana, Markçanlı Bolşevikler bağların bilekleri. Oksi, kim oldu da? Onların biri. O uğur geriye döndüleri yığın daha biri. Yolma gelir, yolun sorgulardır. Sor toplumlar, gönül sorgulardır. Sandılar, saklılar, sargılar. Gören karakserdir, gömüz gömül gelir. Gaydar bıt davara bol badar. Мен Helene, kan doktordu. Çok beybeyler onları barar kırıkta hanalarına bakırım. Urut. Korkuyup dönüp duruyorlar bugün. Değerim kaybettiği ders bulun. Ana oğlum siyenetlerden. Bu sosyalistlerge da federalistlerge da toksası hırda okumsa. Tamam. Özlüklerdi. Türeklükleri anlattır salamak talanından savurgudan sıypanaktır. Çancılıktan neydi gıda baktın takmadaktır onu. Niyetim olan yapıyor bu. Oh, Marcang gua. Tahu dah bola. Marcangnya. Yukolai tu 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 bola sana.
Оттор эти улахан туораға бағатыға бар бұппыт. Қойды дер атыңында. Ой, ән санағын айны жонлары қайтып тұр күді. Түйкін оғылы. Бұл! Өбі кейтті сапы күтін ұстатшы амал. Демеге, чыңарыны шүйді кәтәбі тақпыреттен әңгік бұйымай күтақсыда. Жә қығылдар ғамалара жаңғыды таттарым болу. Seninle inek yedi. Abahımın yarısı çekildi. Ve hemen gülürdüm soğuklara. Mine егин, тоқ бар өкінен санағының қыласкыр бірін елемін ең таптығын. Редакторлар Япония көрдік. Бұл держава барын ноқты сатамақ. Это проза, поэтому как-то очень сложно. Хотели из него сделать такой цельный драматургический материал. И, на мой взгляд, это получилось. Потому что переписали роман. Потому что в чистом виде роман как-то у нас роман не получился. Но мы думаем, здесь может быть интересно, знаешь, в чем? У нас будет трилогия, да, этого романа, потому что роман огромный. У нас будет это первая часть, первый эпизод получается. Вот, огненные сердца. Потом будет вторая, третья часть. Я думаю, так поэкспериментировать, да, чисто в стиле игры и постановки, менять их как-то. Вот первый эпизод вот так, в такой форме пойдет, второй эпизод совсем в другом, а в третьем вообще может быть что-то другое. Да. И так, это возможно будет что-то такое, в театральной среде Якутии это будет иметь какое-то значение. А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр? Мою песню слышат тысячи глаз, а мое фото раскупят сотни рук, а мое солнце мне скажет: это пора нас, посмеется над текстом